Dobar dan, dobrodošli na prvu autorsku, samostalnu, diplomsku, konceptualnu izložbu Marka Antića. Izložba se zove 1.11.2034. godine i sam naslov postavlja pitanje zašto 2034. godina. Ovom izložbom želim da iskomuniciram nešto drugo, nešto malo, onako, neću kažem složenije, da ne izvučim ne znam kako, ali prosto nešto introspektivnije. Znate, kao zaboravili smo mnogo toga, hajde da se zapitamo kad dođe za 2034. da proverimo kako ćemo se mi sećati svega ovoga, jer svedočimo, svi smo svedoci jednog istorijskog trenutka. Donekle, jako je važno kako ćemo mi ovo pamtiti 2034. Svedoci smo kako su neka sećanja izvrnuta i kako sa kolektivnim sećanjem moramo da budemo jako oprezni. Jednostavno, sve više pričam sa starijim ljudima oko sebe u posljednje vreme i osjećam da im treba da govore o tim stvarima, jer znam da oni čitaju jedno, a doživjeli su drugo. Priča se jedna dominantna priča, a njihova priča je zaboravljena. I naravno da je to jedno onako strašno stanje u društvu i koji dalje ima svoje, naravno će imati posledice, svaki rat ima, ali jednostavno želim da čujem te neke priče i ta iskustva intimnija, a ne ona koja samo postoje negde na površini. Sada, radova ima 10 i jedan rad je takođe prikazan na projektoru koji je 11. Izložba počinje prikazivanjem datuma pada nastrešnice, odnosno 1. novembra 2024. I postepeno tokom ovog performansa se gasi jedna po jedna fotografija kako godine na satu iza nas se menjaju, odnosno prolaze godine sa 2004. na 2025. i nestaju fotografije, odnosno zaboravljamo neke trenutke iz prošlosti, dok bi na kraju 2034. ostala samo jedna pojednostavljeno sećanje, to bih tako nazvao, ovog svega što trenutno živimo. Ali bih pozvao na ljude da obrate pažnju, jer ako se bolje zagledaju, primetit će, mislim, zaboravili smo ko su ljudi koji su spavali na fakultetima, jer to su neki studenti, naše kolege. Zaboravili smo na policiju na Filozofskom fakultetu, zaboravili smo na krvave vilice i sve su to neki trenuci koji su nam tad bili jako važni, a danas kao da smo ih potpuno onako normalizovali ili ih ne smatramo kao nešto veliko i strašno što nam se desilo. Ali evo, gaze se svetla, prolaze godine i momenti nestaju jedni po jedni. Prva koja se ugasi je trenutak kada sam fotografisao nakon ulaska policije na Filozofski fakultet i kada sam znao da će krenuti sve opet normalno i da ćemo krenuti da potiskujemo, da na silu zaboravljamo. Došao sam da fotografišem događaj, ne znam kako ga nazvati nakon tako nečega, što sam idem da fotografišem. Jednostavno, toliko je obuzeta emocijama, vidio sam tu farbu na boji i samo sam promišljao farba, beton i ona je se prva gasi jer simbolizuje 2024. 1. novembar. Nekako, nakon toga sve kreće drugačije, sve nakon toga ima neki svoj narativ, ali to je početak i zato ona je ilustracija. Pa, uglavnom su sve portreti, osim nekoliko fotografija koje su više onako ilustrativne. I samim tim što su portreti i što su to neki ljudi koje smo onako, oni nisu važni, niko od ovih ljudi nije bio neki jedan predstavnik, neka osoba koja se po nečemu mnogom istakla. One su mi zbog toga važne, a drugi fotografije koje su ilustrativnog tipa imaju koncept iza sebe. Primetit ćete većina, ako ne preko pola ovih radova je fotografisano na Filozofskom fakultetu i to sigurno ne slučajno. On ima svoju posebnu poziciju u ovom momentu. Dominantna emocija je bila verovatno tuga, ali izlečujuća tuga, prosto koja nas je budila i prijateljstvo, odnosno neka ljubav. I to osjećaj u kom prijateljstvo, prosto i ljubav živi u vazduhu, ne razvijate ga međusobno sa određenim pojedincima, nego nikad nisam bio manje usamljen nego danas, ne danas, nego posljednjih 2 godine. Kao što ne želim da budu zaboravljene neke stvari, ne želim da budu zaboravljeni neki ljudi, jer to nisu na kraju stvari, sve je ovo veoma imalo žrtve iza sebe. Iako ja ne želim da nijedna žrtva ostane sama i mislim ako tako razmišljamo da možemo povećati solidarnost
fotografija ima u sebi jednu veliku dokumentarnu komponentu i nekako ona je tu da ne zaboravljamo, a nekako možda se zato i njome bavim, jer imam problem sa zaboravim. Svi želimo da ostanemo zapamćeni. Ja bih volao da neke ove fotografije ne moraju da budu poznate ili ništa, ali da se ti trenuci, bar kroz njih, opet prožive i zapamte. Ali evo, gaze se svetla, prolaze godine i momenti nestaju jednim po jednim.